Askiki pantanitaki kunhamas kaptasa hichur take futur toke takam yati nakauti. Makin caur samartasinja hichuru Primera División de Bolivia torneo clausura yantawina nantawinakaj kutani niasapa nantawinakauti. Nairira nantawaj kimts haipuro kaltani Atlético Palanjor tamaja Real Santa Cruz tamampiwa Estadio Félix Capriles tocaran altascani. Ukat pakalka rumaruja 10 chongir tamaja Nacional Potosí tamampiwa Estadio Hernando Siles tocaran altascani. Aka natawitja 10 chongir tamana natirir piripa Claudio Villagi jupawas tawai. Haniu atipa pininyani usis Kristi, hanukaka atipa nyataki ucham tatana natatani. Kim sa tamanakaw nairi cakan kanyatak wal cam taskaphe, kuna pajati akayan tau tukuyan ukaw atipirih yatiskhani. Ukharok National Potsi tamaraki ukanki. Aka tamak kim sa punt atipa nyataki utapkhani, sa sawar stawai. Masuruh Europa token UEFA Europa League yantawin wala katamanakaw natawiyaphe. Ukabipan kania suntit tamanakaruha kun kama sarawai ukunya kipanyani. Ukama kama ukam sarantanyani. Manchester United tamaka Sheriff Tiraspol tamampeo natawai. Nia sapa gol chusero atip khawai. Yadom Sanchom Cristiano Ronaldo pio akolana kuchantau yaphe. Ukama rakiwa Real Sociedad tamaka pa gol mayer omone tamara tiptawai. Real Sociedad tamatakeha Ander Gibaram Alexander Sorro tampio golana kuchantau yaphe. Ukat omone tamatakeha Bruno Sousa kupao gol uchantawai. Monaco tamak ma gol chusero Fenerbahce tamampa tipkhayasiwai. Sapa golha Balin Dexei kupao uchantawai. Real Betis tamaka kimsa gol payarua Ludogorets tamara tiptawai. Betis tamatakeha Luis Enrique, Joaquín ukat Sergio Canales panakao golana kuchantawayaphe. Ludogorets tamatakeha Kirill Despodov ukat Rick panakao gol uchantawayaphe. Roma tamak kimsa gol chusero Helsinki tamara tiptawai. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini ukat Andrea Belotti panakao golana kuchantawayaphe. Hichak takpacha nantawinakaj kun hamstukoy ukat sapa tamanakan nair kapankilina kunyakiptarakinyani. Ukamaraki umasuruha UEFA Conference League yantawin wala katamanakaja natawayaphe. Ukamasin nias untat tamanakat hukampunya kiptanyani. Ukamaja ma kukam sarantanyani. Silkeborg tamaka kimsa gol payaro West Ham tamampa tipkhayasiwai. Silkeborg tamatakeja Kasper Kusk ukat Soren Tesktet kupanakao golana kuchantawayaphe. West Ham tamatakeja Manuel Lanzini ya Lucas Kamaka ukat Craig Dawson kupanakao golana kuchantawayapheraki. Ukamaraki wa Hapoel Beersheba tamaka pa gol mayer Villarreal tamampa tipkhayasiwai. Hapoel Beersheba tamatakeja Rotem Hatuel kupao gol uchanti. Villarreal tamatakeja José Luis Morales ukat Alex Baena hupanakao golana kuchantawayaphe. Hichak takpacha natawinakaj kun hamstukoy ukat sapa tamanakan nair kapankilinak uks unyakiptarakinyani. Ukaki uhilat kulyakanaka ya korkama maha charuntawi takanitaki.